to defend the dia anya niama beye pinso obi anya be mante obi a continue niama beye pinso ka de besi enti mu a mote ho a mo twetwere na abranye say ye warning no because of mo na mo bu Samuel Elon Musk me nanum was a mo ba on the 19th na just your voice say decision na ye take here on the 16th no and now 17th no a decision amofo so mo man crofo ni di mo atem se mo nsem fata se mo di mo tumi ebeto aba 31st January 2026 no we are about benefit from the insult no the amount no esa mo hye so na mo ma manfo hu se mo nso mo yeren mo ho nyia and yet was one campaign the obi anim MPP tradition in the tradition me amemeti here we are constituency officer we are polling station we are electoral area we are regional we are national there's no law there's no provision what MPP constitution must say duru ha ultimate new name and support to obi our every right constitution ba bia no wa ya kire say ultimate new name and support to obi we MPC no every right self we are former DC na so we delegate na so obi invite wa who are the right to go na mo nkoma ye ne ye omo ne ye die no ombe ye ne fefefe me nya course kra no me say me mfre DC bia me mfre DC bia me tie ya o nanso course o manya no omo na efre me o kwame ade ande nha ho kra we ya former MMDC fo me amete ya yo ohiani ti se me amete ya yo na nka me ne wan se DC former DC no afafo kwa me ha ho ade ande ye be ye no fine ye to wi a e ma obi nkotena ba bi se ana afre me na sei ye ne yakwa akoto na ya to aba ne se ye peba omia e simple matter a simple matter. Na obia me da me maka no platform no so a ma won say binum di fake yi binam and I say atin chama no awo ne abronye say da obeka Elon Musk yasem no ye be suspend me obia ntimi suspend me continue MPP nipa na ya building man abe ye no ho Elon Musk na ye na ye building no akura last stop me warning from me enyobi mutie ne ye continue MPP mu nipa na ya building man aba ye no ho Elon Musk wo MPP mu no akura last stop say over the years utterances no this campaign about ye obi ye fin eniema ebesie no anya papa ana dia maka mo suro se mo be free MPP mo akotena fie me nka ho bi ade me MPP nsesa ma brabo but obi ye fin obi hu say yes MPP na man ye Elon Musk na odi hunahuna nipa no nti MPP mo lom na o yase atin chairman ka kire me say da meka MPP Elon Musk asem no obia wo national council bia nim say mo na mo ti social media na mo ye mo publication atin chairman kan kire me say me ka MPP Elon Musk asema oba suspend me ma bronye on one him say he can do and on to kasa asem ne so nkire me that is a fact the atin chairman nim say me want to me nkire me nim kasa asem ne nkire me and my man reply straight away continue me reply no aonim sana no kura ntofam na ma reply no nti sa publication na mo kwatena ase twere no say na o kan MPP Elon Musk ho asema atin chairman warn me continue national council members no wo ho enipa be say over 150 na over the years no obi be ye be pam obi kura kontena kuo no mu akasa nipa no na koye continue me obi antime hunahuna me MPP mu continue na mom game no nya set say wom
Now utterances ya nano 2024 MPP communicator bia kokotena radio so a Elon Musk na momo say omo warn me because of ono ho no agro ne fam Continue. This a kura last stop and they are promise MPP for Continue. me promise him say ya kura last stop campaign obi anko ka ne message na mom obi say oni message na mom bia party bia ba misika wo ho ntimake kansem say be on be frame atua meka ntimake kansem asai kuo no na ewia MPP communicators struggle to defend it there anya niam be ye pinso obi anya be manche obi a Continue. niam be ye pinso ka de besi enti mu a mote ho a mo twere na abranye say ye warning no because of mo na mo bu Samuel Elon Musk me nanum. Continue. Memfana nyata. Continue. Memfana nyata. Samuel Elon Musk no. Memfana nyata. Na ma campaign seti. Na campaign seti na obi make one move wa. Ho no mbe hu say ye num bi no ye no yetna we base so ya num we da. Continue. Amanfo ni mi o yetna we base throughout your lifetime ya num we ni bi da. Wo sire kwa kan ya no da. Are you seriously? But a real for no almost strike say woman. Continue. Ya num bi da no. Yetimi bodam ten o ma num bi da no. E ho no mo difference no. Hey, dimba ya are you seriously? You can control. Nti ya de ye observe wo fia, ohia TV ye observe. Say, o trances binum na na omo de pam, o fa ba bia na eno na ye and this for denge no. This campaign and obi anya ready. Continue. Say sa o trances na nipa ba ko na ye bema okuo num. Oso otisima obi ani obeso na homa mu no. Omo se meme wa krom hadia. And one time to defend the dia. Anya niama be ye pinso. Obi anya be mante obi a. Continue. Niama be ye pinso ka de besi. Enti mu a mote ho a mo twere na abranye say ye warning no because of mo na mo bu Samuel Elon Musk me ni nanum. Continue. Memfana nyata. Continue. Memfana nyata. Samuel Elon Musk no. Memfana nyata. Na ma campaign seti. Na campaign seti na obi make one move wa. Ho no mbe hu say ye num bi no ye no yetna we base so ya num we da. Continue. Amanfo ni mi yetna we base throughout your lifetime ya num we ni bi da. Wo sire kwa kan ya no da. Are you seriously? But a we for no almost strike say woman. Ya Continue. num bi da no. Yetimi bodam ten o ma num bi da no. Ho no mo difference no. Hey, dimba ya are you seriously? You can control. Nti ya de ye observe wo fia, ohia TV ye observe. Say, o trances binum na na omo de pam, o fa ba bia na eno na ye and this for denge no. This campaign. And obi anya ready. Continue. Say sa o trances na nipa ba ko na ye bema wo kuo num. Oso otisima obi ani obeso na homa mu no. Almost a meme wa krom hadia. And one time